Allı klubu müdürü Mürşide var. El yamağına şu klub işin aldığında avul jılışı bulundu. Klubun sahnesi jibirik tügül nık jibirik halde bulu sebepli Salmış Alt Совета председателі Şevket Reisevich jılışını işin aldığında gına ötküremiz dedi. Jılış şavşulu tügül nık şavşulu buldu. Yani siz kelgen şüvütte. Көрсәгіз, ишітсәгіз, рассыпную, башқан бұлыр едіңізеліне қошан, таралышқан бұлыр едіңіз. Жиылышта яңа ауыл советі председателін сайладық. Енді Құдайым, аяғы жеңіл болсын деп, бүттін ауыл халқы біләттіре біз нық нервін жымет етеміз. Әлі аның, әлі бізнің, әлі көресілері алда кіріп тыйыла. Міне, Әне өзі келе. Балтасы суға түшкен кіші кібік, неге мұнда мұңайып отырасың? Бұл орындықларына клубқа кіртірге керек бейді? Қарары, кіртірге керек, әлбәтті. Міне үйді қой шырынан бірлік өтеп отырам. Бірерсі келіп шықмас мекен deyip, бірерсі болса бір малай шалайда өткені yok. Hey, İdris! İdris deyip, gelelim. Sana bir yumuşumuz var idi. Vakıtım yok benim, işim dönecek. Ne geldi? İdris! Seni kızlar şakır abi. Kızlar! Kızlar! Bu yanında! Kızlar! Bunda da yok. Baya kızlar. Kopkan nerede ölerse kilometreydi. Yok mu kızlar? Bunda da yok. Baya kızlar. Ya tut! Tut. Ya tut gibi hıyalayın. Ailesini bağlamayın. Hazır yaxşı demiş girdim. Ezip kaldıran bizi dikkat çıktığında. Şak! Şıramını şıram. Çayarıp da olmayın de bana. İdris! Senin uyatın var mı yok mu? Görmeysin mi ne? Mürşide'nin kulu gips tabi. Oy, kurmayacaktırım, Mürşide. Kuluma ne oldu? Ellerdi kişi her yeri öptü mü kulumu? Әйе өпті қышақлап. Құрамданы. Бөліні жы. Құрайлы. Көрсетірмін мен ағаны. Бұл жігіт кәшәр жігітті міне, попробуй пускай. Сен башта орындықларны топқа кіртіп, егітлік көрсет. Әйе. Алан соң сөйлешірбіз. Уф. Тука. Ярайынды менен де бір ізгілік еш болса енді. Әйдесе. Тука. Мына. Кейіш бұдыра тағы. Мürşide. Қошан не гипсін алалы? Шушатнада. Бармақларын сіркінемісің? Yok. Öyle yuduruk bilek kışlık gide karışa. Yavru olmaysa. Bunu düzelip para indi. Şuraysın. Kaşıp kaç düzelet. Bu kışı da o. İlvira tutaş. Utenişiniz uteldi. İşini kabul ettim oluruz. Sözünü tırlagan için rahmet İdris. Rahmet kelmen ekoloji. Rəxətsizlə git bizdelik. Mine işken olsa gül şuşlay, gül salqın qaraş. Diskoteka özün başına qaytıb sasıған dükkanları siptirip gelip krem alay. Yeş kızlarga belirli bir gün bulavuzdu işe. Bittip. Ya bir teknikum bitirgen kişi. Зоотехник болып işlegen kişi. Ne o kadarlı yaltap aylandısın Потому что ауылда iş yok. Көңілсіз ama. Şunalı bizdelik aylandı. Несчастный. Yok. Anası sıltavına indi. Dilegen kişi işinde de var, başında da var. Var deyip, dilek kirek. Ebiler etmişlik. Gorna değil köpek iyi yigitler. Yani ilerinin pensiyalarına şanı bir adalar. Ne? Mürşide, para değil. İrtege, ağıl совет отырыш болады. Sen әзірленіп кел.
Bir oylap qarasam, avlumuz nendей матур жерде орнашқан. Шуның қадірін біліп, ешісі де бите қойса. Қазір бет ауылда жөнлік ир-заты да қалмады. Шаққына қимылдата алғандары, шәһәрге шығып қаштылар. Бүтін үйленділер. Ауылда шунда yorым естілер, yorым шамашник, yorым паразит, әркі-солқы бір нәрсеге ярамаған общий картинаны бұзып жүруші тілесетінде қалды. Әбет, нендей мәшет салып қойдылар. Рахмет енді ауыл жетекшілігіне тырыштылар. Тек біле мәшетке үйрір кішісі гіне yok. Жетмесе мәшетке юғары білімлі молға келді. Білмеймін. Шәукет қадар Шәукет шушы ауылны аяққа бастыра алмағанды. Білмеймін, бұл Эльвира хатын қыз башы білен нәрсе гіне қылам алар. Сағат неше ал? Обед вақыты ішіліп келемін қаралы. Күнні түні ішлейсің, шақыра елді бол деген кіші бірәрсі болса, шей ішіп келейм әлі. Ішіп түгіре білейм де. Нәрсе болды? Көлімді әлемде шик туды. Құлықтың ішіні беклендім екен, бекленмедім екен деп Бекленген місің? Бекленген вроде. Мұнда алай кішісіне язбақ. Зинхар, тұрмашы. Сен біздің Самыш ауылының ең матуры. Егер бұл дүнияға келгенде, егер де сені шыққанымды білген болсам, бұл дүнияға келгенде мен қайықта подругамы родился. Сен мен екеуге Мұршида басып тұра тышта. Сенен башқа кіші біткен мен, әне еш қыздарына қарап, 70-те 50-де сенен как раз. А я замужем. Кто? Кто посмел? Кем он? Айдар! Кто посмел, тот и успел. Один проспал и пропал. Мұршида, Зинхар үшін айтынды кем ол? Раста. Көрсет мені. Настиш. Кел көрсетер. Кел таныстырам. Считай. Самыш ауыл қаулы. Мой муж, біз бір-бірімізді нәп жаратамыз. Да, егіттермен ауыл бұлай Неше оқыдықты сындырдылар. Жамағат дейім. Енді біраз соқша болмышы. Отырышына башлайық. Күн тәртібінде шу. Ауылны суға тәмейіндіп тұрушы водокачканы тез арада түзетірге. Ауылда Yollarına asfalt ceydirigen. Şememe. Şavuş. Mukaddes abi. Erse mesela bakattas indi. Sin avunun mekaniki. Avullar başa su biresin. Akşam bulu bilen, İlbirasin mi? Akşam bulu bilen.
Nasıl? İkisi de yanıp çıktı. Şunsuz su yok. Көппен разу, сусуртыш матырлар. Onu hadir edip bulan. Gün sayın evir kapartıp tıra, inflaksiya. Yarı yavaş. Bugünüm rayon üzerine düşüp halklarını bilişip koyun. Okşa koyan alırız. Kim su işe şulturi? Ay anam bir tane tamam bana asfalt. Oran bacaydılarız diysen. Eli su nasılsına okşa yok. O asfaltın adına diye okşağa. Suna kırına gitmez bunda. Sponsorlar tabağız. Sponsorlar. Biz de koyan üstünü sponsor. Mene cemaat bizim avluda nişe kottedж var. Так, 10 sınıfı bitirip alayım. Mene şu kottedж hocaları günü düzü materiallar taşıyız deyip bütün avul uranların sazlıkta ilerleri bitirdi deydi. Olar böyle. Hey. Tut kapşırını samuray degenle alırsın halardan sorarlar da. Yok, to'xtab turing o'zlari. Muqaddasa bu yaxshi fikr. Qancha. Avval kim xo'ja? Bizmi? Alarmi? Biz. Shulay bo'lg'ach. Yo'lni tuzatsinlar, suv oqshalarini jallamesinlar, alar da bit. Shu suvni ishi. Ha? Başta biz. Mukaddesa biz. Mürşide sin. Olar bilen yaxşılap süyeşip çıkarız. Anan su kuz kurur. Dürüst. Hayır, ko'z ko'rganda. İlber bizim tag'in bir problema var. Bizim klubning sahnasi jimirib tugul, nıq jimirib qoldi. Mana qo'limda da shunday ketdi. Asfaltı sakıyor! Idu da попала. Nişlevimiz bu. İdris. Nişlevimiz bu. Sina срочно үйленirge gerek. Үйленirge. Bu bir şey sıkayım. O yer işte. Kuşattınız. Mürşit Kumsal elinizde. Bunun için de tıkrak sındırdım. Avda bundan artık yalnız dul hatun kız var. Mene şuralardan sayılır. Eğer de dilep ilenirsin, güçlep ilendiremiz. Güçlep de ilenmesin, güçlep de ilenmesin. Sterilizat eder. O yer nasıl indi? Bizim avluda kızlar. O ikisinden var. İşte soyulap olurlar gider. Ну почему же? Yukarı işlemine sana sabada Mahhinur abi. Mahhinur abi. Eyvallah şimdi şefleri tutturdular. Görüşürük değil mi? Ben kızlar demek. Diyorlar lan. Bizimle birlikte. Ah siz. Ne imeydi prava? Ne imeydi prava? İşte bu sizge han zamanı tuğu sterilizavat tarzı iyiymiş de. Eğer de beni asıl otursaydın bugün avdan sen de gidem. Avuldan da Irakçılık gider misin? Kup tutup ayaklarını, kullarını belip yürü koyduramız. Senin bir neyse digi ne Fransız patşası gibi kırmızın ne yapacağım onda bunu? Şimdi çıkartma yürü. Elin dinkesine değil ki. Marş damay. İşte normal kıyafette gelip kulübünün sahnesinde
Üç gün boyuna avuk girmişlerdi başlarına. Yolunu boş yiyip bir bugünümüz. Birersinin medyum durası kimse. Kararlı. İşke sularına takşındı. Uğramga asfalt şeydiremiz diyeş. Bir ikisi sırada okmırka sulup yattı. Hürseniz şeyim. Behitsiz. Sen misin kızlar? Sen siz bu kadar sabah. Şimdi yoğalıklar var. Yoğalıklar şuluk. İskişe. Loha. Pişen. Şevket nerse değilsin? Şevket nersiniz? Okşa yok değil. Behitsiz. Aslan ceydirgençi. Hava! Ansa da şulay, avuğa birgine bulsa da yaman dönemdir kiren. Mukaddes abi su mallarını çık. Kişi rayon üzerinde iskin maturalarını ümutlatıp almayız da Allah bilse şutansın şehit parayız. Mana bir şişlere. Mukaddes abi senin abilamısın eylerim. Bizning avulda ishlab turgan, yurib turgan necha traktor bor? İki Belarus, bir Gusilichniy dedi. Mana narsa. Bir gata traktorini ertaga avul soveti idorasi binosi qirg'a yedirib qo'yadi. Bulay jir ishlari bitti de vaqtiya remont ishlari bor edi. Bulay traktorni haqadi. Narsalar kerak bo'ldi? Bulay boqsha surdirasmi yo'qdirmi? Yo'q, yo'q. Vaqsha tugul. Avul uramini suramiz. Sen narsasini qatsuvchiga aytasanmi? Mana Mukaddes abi mening bir shidrekli fikr tug'di. Otun balası buladı, zinciri balası buladı. Otun balası buladı, zinciri balası buladı. Hatun alsan baladı, bala balası buladı. Yamuk forestalistin собственной персоной. Kişi işe girmedi. Yo'q. Bu demok kisagi o'g'it nasihatni anglay turganlardan bo'lmadi. Narsa bo'lsa da buni чистый to'ydirdi bu bizlarni. Ey! Mening qo'lda qolashaq. Ayşe, Napolyon, Karolina, Vallahi şükür. Klubda işler başlandı. Düdüklendirmişleri. Şimdi avul kuramın traktör sıra. İşitesiniz mi? Şulay. Düdükünü nerede buldu değilsiniz mi? Bir adығы қара сандық ашып құлағынан жытырдатып алды да әнетігінде қозылар құйыла тұрған көлге алып барып рәхәтлендіріп шұндырды ұшына кетірді дегенедегі әйді бұл қайлы қарап тұрған ауыл халқы бигіретті ауылның шаматайы Мәхмүд абый Эльвира Идрисні қозылар көлінде шоқындырған деген тәубеті балам сапасы шындай хайбет шығарған. Міне, қазір барсы да өзінен көйлейді. Мында шүплемеңіз, пожалуйста. Құйылада башладыңыз шүплелі. Біздің штатта
Dvornik. Lafım içinde. Öten değil, kalkılmasın. Mini traktörüm, Mercedes-Benz traktör. Sen bilmeysin mi ne? Traktör avul kuramızdır. Şıgındır şaşarız. Basında şaşırlık zili bitten minisinin bu fırsatı ildiranın bitireyim. O akıldan şaşkan minisinin bunu şiştin yapmayan önüne. Endi Xudoyim normalniy tibgina sahnaga izlanib ishlasa yarar. U nindi artist kelsa-da shu sahnaga qarab turadi, shoqqatib. Eli bir teshigini qarang, eli bir yonrig'ini qarang, eli bir singan taqtasini qarang, eli bir skorusini shaq taqtasini qarab turadi. Bir zaman shular konsert borganda Ishirshi qizning o'kshasi ida yonrig'ina kirib qisildi. Olis pasaytam deb kelgan patdan sovqa yigiti shig'ib o'shdi. Men chiqib bosdim sahnaga, ikisini bir yulus pasaytam deb bir uzuk ikki yoqqa shig'ib o'shdim. Yoqda bizning shovlab balay. Xalq darrov kelib qo'l shaba. Konsert chuni bilan roshni tamomlandi. Nu, Sergada qiziq edi. Qiziq, sizga da qiziq, ko'z oldiga keltirib turasizdir. Nu, anu bu yotdi menga, onun g'aytligi borsida menga. Nu, bir yoqlab o'ylab qaraganda zamlansam u so'z ko'p, shulay bek. Yarar, Allohga shukr, meni klubda tuzuklantirishlar boshlandi. Gipsini soldırdılar, pul tüzeldi, taşıtmay hazır. Şuna zamanlık eydir kubik. Ağidilde olmayudu mısığı kaldı al bulup. Ağidilde olmayudu mısığı kaldı al bulup. Bizi de yerimiz yar bulup, beri kurerige zar bulup. Bizi de yerimiz yar bulup, beri kurerige zar bulup. Rüstem, bir atladan silkiler geldi. Şimdi bir ay vakit öttü. Şakar yigitler şunday mutlular ekanini ol. Ne paytmış. Bizi meziye padaşmasam. Günde kile de şu klub dibine, günde kile de. Rüstem'in koşu oynayacağım! Deyip minden. Ne payatmayacağım! Deyip meydan ne minden ya? Ulu kışa bekliyor. Bilmeyim, dersi yapar. Bilmeyim. Tuktan sana, poçtağa varıp kelmeyle. Belki birer xat haber kelgendir. Bizde bir telefonda jünlep tutmayla koyalım, ta başına binirge kerek. Onda da tutsa tutmasa yok, işitmesem. Abanet zemin nasıl? Hadi. Şıkkıfını mayrabatı. Kendeydi. Ne şıkkine şu şıkkını. Bine özüme paradıraydı ha. Mürşidane gördük bakayı öttük. Ömür boyu mürşidane gördük bakayı öttük. Onda bakaya bildi, Allah bir şunu sarsın. Mürşid üskelerine menevare. Üstündeki sellerin mesilene menevare. Mürşid üskelerine menevare. Üstündeki sellerin mesilene menevare. İki dişten koysa kaşık geri bana düşürken. Maşlarla da gülüşüyor yürüp durmayın. Sırış mujik, şön diyorlar, niye oranı süresiz? Maşina bilen kırıp durmayın fazındına. Sırış doğrattan tık koy bu dişe ha. Nesine nersege? Nerse gelip simbitinde kalıp bizden ağırlık kişisi bulasın. Bana şundayım. İdris. Evet.
Siz nersege mındı künge düştünüz, uranını sürdüresiz. Moşina bilen işi kremini fazendime. Меня шуши турда, Халил, мен сине по-алдашески все расскажу и покажу. Чистый! Требовался Наполеон! Да, она Наполеон закиля! Слышь, что за шулиха? Bu bizim avlum Napoleon indi. Siz nersege uranını süresiz, nişikmin fazendime krem. Hazır şunu bizim avlum Napoleon'dan soruyorsun. Bana şu güzel tadından İdris, bütün işleyen işin şunu seni bugün Gafuydunuz, siz kim bulasınız? Siz. Benim şu şalonda fazendim var. Şunun hocası Ferdinand Salesov bulam. Bывший депутат Госсовета. Emin, Elvira Tadeleva, Ağıl Sovet Reisi. Тогда я по адресу. Tınlayayım. Siz nersege uranını süresiz. Maşina bilen fazendime kirip bulmayın. Jul kaidelerin, zakonların buzasız. Ущемляете мои права. Sizin pravanız var mı? Üşsediniz. Это слишком цинично. Mene sizin gibi 10 fazenda hocası düzü materyalları taşıyız deyip bütün avını jimiri bitirdiler. Уран ол общественное место. Шүгіндір басуды көйін. Вот. Слышь, Уйлап братан, тұрмады. Уйлап тұрмады. Общественное место болғаш. Сіздің әр қайсыңызына өз фазендасына қатып асфальт салуға құқық бар. Ну, Как бывший депутат. Заметьте. Егер де 10 күн ішінде асфальт жеймесін, yollara кешір шөгіндір шешіп қоярыз. ну знаете, это уже слишком. слышь, братан, Фернандо, сен бұл Наполеонды ашуландырмаймын. Егер де ашуландырсаң, сені подводный мир біле таныштыра. Опытный водолаз. Соңғы жыл асфальтыңны өзіңнің үйіне қатты, анам ерісіңе рахаттанып, біздің ауылда көкірегіне киім келіп, дүнияға құда болып, білім ғой. Idris'in sözlerine kulak saldıra kengеш. Сен бар, тіліңе салма, марш домой, водолаз. Yes, Наполеон туташ.
Кунаванда суастырды. İblere kalıyor. İdris, irdengi 8'den işe kildi. Bugün sahnenin izlenin şeyi bitirem deyip vakıda beklerdi. Şunun için üretileri boralı. Sen ne yapıyorsun? Мына точно ана нете алмайм. Көрәсең бит пока исән шикелле. Яны Менә бит булган бөтен имуществоларны санап чыгарып кушты теге илгә. Әлегә безгә ош кырый күрмәк. işler bulgan şu yok hali. İşler rahatlar, işler rahat olmalar bulutun işleri. Aşık, kırda sana, şıkta sana, kırda sana, şıkta sana. Rahatlar işler. Мешать не буду. Mürşide! Mürşide! Yetişmedim, gitken iken. Yılmışım var idi. Nasıl dağın indi behip kışı? Aklıymış iken mi? Берсе бата. Списать. Шуш кулдан бүтән нәрсәләр җыйнап үләмен. Неповторимый алтын кулга акыллы еще. Менә мондый кешегә кияүгә чыгарга стоит, конечно. Нәрсә булды? Мөкаддәс, нишләп менә тында алмаймын музейдагы редкий экспонат шикелле шаптатып басыптасың салып? Мен шіләйен кішіге құмашауға келешмәсін ойладым да. Алдайсың, үзіме қарап сөйле. Әзгіде алдым жоқ. Хорошо, мен риза. Нәрсеге риза? Нәрсеге басайын, сені күйеуге шығарайын деп. Шулай тезгіне әмі. Бүрсіңір еткенде мен, яғни бүрсіңер тен башы, нық башы. Тек тұйылқына жетмей тұрды мен. Менің істерден күлерсің сыман тұйылды. Эх, сен, ладно. В таком случае бар, тұйылығыңны жида. Но соңынан келесің, нық ұяратқаныңны сөйлеге. Һәм болымны сұраған. Тоқтапты. Болғаш, кішіше болсын енді. Мына, әтейге сияшақта шундай еді. Ух, мына мұндай еді. Балаларға сөйлер. Жырларға қоссам жырлайым, дүрлерге қоссам дүрлейм. Жырларға қоссам жырлайым, дүрлерге қоссам дүрлейм. Жан кесеккейін мен сені таң шәшәгіне теңейм. Жан кесеккейін мен сені таң шәшәгіне теңейм. Kız bağlanan günleri Ahidülkey sahiken Şıgar şiri tahiken Ahidülkey sahikenle Şıgar şiri tahiken Yok salmışta yok bir fayda Bizden derip var kelgen Yok salmışta yok bir fayda Bizden derip var kelgen Тапқаш, обязательно кит. Ярай, тапимыш. Не айтсам, шо болады?
dilge düşken idimi su alır ışıngine. Ahi dilge düşken idimi su alır ışıngine. Yarını sizden sevmeyken yuvanır ışıngine. Yarını sizden sevmeyken yuvanır ışıngine. Mine, git geldi bir haber izle. Kildi haber. Kildi şehirden, Rüstem'den. Милая Марочка, предки меня женили. Прости, давай останемся друзьями. Рустик, Хрустик, Эдик. Ой, кузыны сутырған. Настроение бітті. Я уже давно пора рожать. Müşide. İşler var mı klubda? Бара. Эшләр бара. Идрис бүген клубның идәнен җәйеп бетерәм диде. Урындыкларын да түзәтсен İdris. Әйттеңме? Hadi ben özet maqtarmın degenim. Күзгә күренеп, яхшы якка үзгәрәм, Пожалуй. Эльвира, бер нык кызык әйбер күрсәтәйемме? Кызык, я бер кызык әйбер. Кызык түгел әле. Кызык кайгысы юк, что ли? Совсем? Менә уйлап кара. Урамга таш җәйеп бетереп яталар. Аны җәйеп бетергәч, асфальтка тотыналар. Шулай булгач, шатланырга кирәк. Сөйдергә кирәк. Яра, әйдә, сөйлә кызыгын. Менә. Нык кызык. Да. Бик кызык бул, бик кызык. Ярай. Әле егет дип башымны котырмый тора, яна. Никакой егет, никакой свидание, никакой туйлар. Мөршидә эш күп, эшләргә кирәк. То есть, мин шушы клубта гомер буе эшләп, вафат булырга тиеш. Эльвира, ты что? Синең дә яшең бара бит. Эш, Мөршидә. Күңелемне әрнетмәле, яна. Әле минем йөрәгем яңа дип уйлыйсың син, Яна да? Sen misin kızlar? Sen misin bu kadar? Sen ne kadar sağlık? Elvira singlim, şın ko'nglimdan çok qattırdım bir de. Tege biznesmenlarni şuşu ırşık çaplığına kız bir silkitsin indi. Dünyalar üretlene başladı bit. O da kaçtı. Eybat kınaşlay, tuban uçtan asfalt jaya başladılar. Mana indi yaxşı aldılar. Ух ты, ура! Демек Сабантуйга юллар түзүк булат. Клуб ремонтланна. Сабантуйны нык эшләп итеп үткәрәбез. Мөршидә, урасы урада дип бәйрәмне яхшылап үткәрергә кирәк. Чөнки безнең авылга чит төбәктә яшәүче милләттәшләребез кайта, авылдашларыбыз кайта. Şulay, kaytuşular bu. Alarga rahmet. Mana meşik tüzgende yardımları zor buldu. Çok beni haller miyken, karab çıkayım mı? İşler var mı iken? Бар албар Мөхәттәс абый. Шунда biraz вакытта җибәр идесне. Selamsız kızlar. Гиптяшкова администрации Салмышского сельсовета Ильдара Тудаш. Мына biz авылдашлар килмешәкләр исеменнән Сабантуйга 100 мең акча җыйган бүләккә дип кабул итегез. Мөршидә! Мөршидә дим! Мөршидә килә! Китәгәм! Район үзенә төшеп, супермаркеттан бүләк килсен. Товарчыкларым, Фердинанд әфәндегә
Çekler kirek mi? İldira tutar. Siz beni nık şoysuz. Мужчины, принимай работу! Сәхнәңне җимерәм. Что происходит? Söz baylığı da yok, vakit da yok degendey kıyıoğlanına jıyıp gelmiş. Eşek söz başlardasın ha, eşek söz başlarda. Yazıp kılsa da ezberlenip parayım hadi. Lime. Yok, varmayın. Limuş. Yok, слишком просто. Koşlardan. Eklimet değil. Olay, eviyle kart evilerle gideyteler indi. Katya, yaşı var ayında ama. Bakın, şık bir yatıyorlar. Риса. Мен әнелерге хабар ете тұрам. Жұмға келесіңдір бет қолымнан сұрағына. Мен сені күтіп қалам. Мой, храмай. İşittiniz mi Nemadi? Сәхнә, идәне ялтырап түгел, ынлык ялтырап тора. Менә хәзер минем күңелем тыныч. Менә хәзер сәхнә, тезе урындыклар тәртиптә. Йөзем кем килсә дә якты. Кем килсә дә якты. Бар да тәртиптә. Эдрес! Син миңа Сабантуйга зур бүләк эшләдең. Шуның өчен сиңа зур рәхмәт. Мен сені ғұмырым бойына шаттандырыға әзір Мұршитті. Шынлапмы, Идриска? Шынлап, Мұршитті. Udara gitar
Ишик бармын шулай яра, миндей башка юк бит Ишик бармын шулай яра, миндей башка юк бит Ertege sabah kütüp algan sabah